Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Wemali jaka umroi constituency ba George Singdo hanya kesini kong walai benjengo ban ai mensia mikinoi kai contractual bat ban ai jing kesyan ru ha ka bagi lat thiamien andu kenyau terek mentau benai hakmat sekretariat ka baladap sansingi hadu menta bandawa nak sarkar bantung kambiang yaki kom kinoi kai kaje kran mikra pathai khubor ba George lapen paru ba kajing sya pendu no yakini kinoi kai hakeleng jong jela ki badan hadu kumba pras pangot kadaw jong kajing sim kirki jong sarkar ya karai ban pendu no ya contractual teachers association wat kalong ru kabaki ju persya man kapor ban pendu ikini kinoi kai la benrap uba George kai ki jungi ki belasya pendu kam oleh sarkar tak bede bagi contractual appointment ti ka jing sya pendu jong kini ki nahi kai hakeleng jong state bola kot ki paras pangut nakadaw jong ka jing sim kirki jong sarkar dia takarai ban pendu contractual teachers kelong ke bangilai persya kon nadu ke kon isang pendu hadu ni gisi ke bangi kelong bandalor bila pendu hadu ni gisi pada dihajar di skul pakino hikai umdon ha ka ba muta ki don tang ki kena skul sudah bat tenteng don tang iwe no hikai ba syakri apalat di sausan di kelas ke bangi iru kelong ba kidon kena hikai ke bambiang Sukarta ban apply haki kam sarkar dikitaru pendu kam kidon kena hikai ke ba latu je tu ki hne alam bakide ke ba anar ba dikitaru musim lama ba dikiru la weng naka service deke ke ba ta mata kalau kam de show tang ka hok ya kata gaji pendu kam berjam ndrei ba de ke isu jong ka hok lang buri wan buri hak ba ka kum ka constitution de India yang right to life ko kidon ka hok ban em ke jong lajing em ndai dah kamu berhat kensan itu ya ke jingkamai jakpo jong ini kena kai ke bela agi di syakri ke babun bersnan aso ba lo ke jing ora yang hok long buriu man buriu bat kabak sarkar kadang lek kurut sa di ini tingi wan berterpau ya ke jing kersian jungi kini kai agak bela dep ngai kersian ban ikremen mah gini kita sendiri kena era biang gini isu nanta juki nomor di ndai teng kai ba syakta ta bagi skul bagi kena skul gila syakta